السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. إمها حمد ثنايا تعريف حق وجنبني من الله سبحانه وتعالى. إكلانج حضرة فاف فسو من إدن أدي ألمنج نفسجا ونبأ كنت تكونا نبأ عمل تكون ركاتر كدب من إدي إكلانج حضرتها دنوم. එකලාංගේ හිදායතු දක්කවෑ ෆිමීහකු මගුෆුරත් දානේ මීහකු නුවේ. අදි එමීහෙක්ගේ නුබෑකමුන් එකලාංගේ මගුෆුරත් දවෑ ෆිමීහක තෙදු මගු දක්කවානේ මීහකු වෙස් නුවේ. එකලාංගේ ෆියවා හක් වෙගෙන් අලුකම් වෙවේ එහෙන් ඉලාහකු නුවාකමන් අලු හැකිවන්. අදි මුහම්මද්ගේ ෆානී එකලාංගේ අලාකමරා රසූලාකම වෙස් අලු හැකිවන්. ماين الله إكليغ فانا صلواتا سلاما بركة لبان ديب أدي مصلواتا سلاما بركاتوغا
ekaleege faanuge aalunna ashaabunna qiyaamatat jehenden hew gotuga ebe kaduna tabawi mistakun shamil kurawwaandeeve amiin eaffahu dannare man Allahuge alutakunne tiebe mihun man Allah taqwa verive ekalaange wahi kurawwaafawa basfulegge maanagave e iman vejje mistakunneeve tiebe mihun Allah taqwa veriwarre adi ekalaange hazrata kuttam wumuge magu tiebe mihun edere adi ekalaange maguga tiebe mihun jihad kurare ei tiebe mihun dinnawa nasibu libumattake muslim akhunne islami risalata ki mul insaniyatan hidayatu devvuma man Allah fanuvi mativeri risalate mi risalatuge magandu asasta bina wefawani loiba rahma oga terikama hamajehuma amankamuge asaske matiga islami risalata ki ekkawanta kalange yang imamuma ekalange kiyamanteriuma gowala risalate mi mul insaniyata baajjaverikan genesde rahma hamdardige risalate islam deenuge dusturu kamugawa kiriti qur'an feshifawani oga veri oga vanta man Allahuge ismu fuluge barakatun muslim akhunne mativeri akhlaqa rahmata tedumaguga wani gina guna ma sifatake e sifatakun lobi wumara rahum kurma baru ala bay mihun islam deena medu dekeni evves rahmennen harukashi deenege gotuga e deena tabawa mihunnaki evves oga terikamennen harukari bayge gotuga ehenas haqiqatuga islam deenaki rahmatuge deen e deenuge nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaki rahmatuge nabiyya Allahuge wahi basfulugave wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin manai adi alam takar rahmatikkamuga menuvi timan raskalange kalege faano nufonuwame ehen kamun islam deenaki kufuruge andirikamun iman kamuge alikama mistakun neredin deen muslim akhunne islam deenuga riveti akhlaq war mativeri darajatake devwafawe kiriti man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekamuge namuna dekkevi ekalege faanuge khulqu fula behe gotun man Allahuge wahi basfuluga wani wa innaka la'ala khuluqin azim adi hama karawarun kalege faanu wani mativerigemwa khulqu fulege matiga kan karaware kiriti man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ekalege faanuge sahabinna ummi mativeri sifa aragenne wage macca tarbiyatu kurevi ei huriha guluntake bina kurumuge magandu asasaki riveti akhlaqa rahmata oga terikan kamuga wati riveti akhlaqa baru alufwa lobueti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis basfulugave innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata as-sa'im al-qa'im hamakarwarun mu'minu ala eenaage riveti akhlaquge sababun sunne roda hifa re alukan kurummati qa'im hunna mihaage darajaya wasil waane kan karaware muslim akhunne mi hadisuga nabiyya sallallahu alaihi wasallam aharmennan angawani riveti akhlaquge veriyakavuma ei qiyamet duhuga emihaage daraja ufullene kame riveti akhlaqu sifa kurawwamun abdullah ibn al mubarak rahimahullah vidalu efave ei hinitum wuma heoforuma mistakunnan undagu nukurun mifada kankamun aharmennan engeni islam deenaki loiba hamdardiya oga verikama alaluma heoforumuge deenkan mujtamauge huriha afradunge meduga heo gotuga gulun tabbinako demehettumuge macca baru ala deenkan ehen kamun islam deena medu midinuga aduvun kurhafawa biruveri andiri manzaraki haqiqata khilafa kurhafawa manzare haqiqatuga islam deenaki insaniyatukamuge deen heo kama oga terikan feturumak gowala deen
ei fardunna mujtamatakuge meduga sulhaverikama hamajehun qaim kuruma masakke kuradin muslim akhunne mu'minunge meduga onna mi guluma nabiyya sallallahu alaihi wasallam baru alwa fawani ei muslim jamaata bara warugadakan libbade kamaka wati nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegave mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis sahari wal humma manai ekaku anakaka lobivuma oga terivuma raham kurumuga mu'minunge misalaki en hariganduge misale ege gunawanakan undagule turale kurimati vejje nama hariganduge ehen gunawanta hun awmunna nidi nagalumun e gunawanakan ijabadi bæverive iman kamuga ahulu verinnaki dohalikamenni badahi imarate fada baye ege ebba anebbaya gadakande ekam bayan kurawwa lobueti nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas fulegave al mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabi'i mani em mu'minaku ane mu'minaka demedugawa gulumuge misalaki binaegge misale e binage eggagandu ane gaganda gadakande adi mihen hadis kurevuma fahu e gadakamuge misalu dakkawa devumuge gotun ekalege faanu en appuluge ingili fuluta anen appuluge ingili fulutakuge tereya massawa levye muslim akhunne islam deenuga nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam fonuvuni mi rahmata oga terikan feturuvuma ekalege faanaki mativeri akhlaqa tanawas hippulege veri bekale ಮಕ್ಕಾಗೆ ಮುಶ್ರಿಕುನ್ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಅವಹಾರ ಕೊಲ್ಲುಮ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರ್ಮುನ್ ದಿಯೈರು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಎಮಿ ಹುಣ್ಣಾಮೆದು ಓಗಾ ತೆರೆ ವಡಾಗೆನ್ನೆವಿ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಮಕ್ಕಾಯಿ ನೆರೆಲ ಅಣಿಯಾದಿ ಮೀ ಹುಣ್ಣಾಮೆದು ಅಮಲು ಕುರೆವ್ವಿ ನುಹನು ಓಗಾ ತೆರಿಕಮ ರಹ್ಮ ಕುದುನಾ ಎಕು ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನುಗೆ ದಿರಿ ಉಳುಪುಮಗೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಕಮಕುಂವೆಸ್ ಫೆನಿಫಾವನಿ ರಹ್ಮತ ಓಗಾ ವೆರಿಕಂ ಎಕಲೇಗೆ ಫಾನು ಕುಡಕುದಿಯನ್ನ ಲೋಬಿ ದೆವ್ವ ಮುಸ್ಕುಳಿಯನ್ನಂ ಇಹ್ತಿರಾಮ್ ಕುರವ್ವ ಬಲಿಮಿ ಹುಣ್ಣ ಜಿಯಾರೆ ಕುರವ್ವ ಅಳುನ್ನ ಹೇಯಕೊಂ ಹಿತ್ತೆವಿ ಹದ್ದವಾ ಬಡುಕುರೆ ವಿರಸ್ಕಲಾಕೊ ಮೀಸ್ತ ಕುಣ್ಣಂ ಓಗಾ ತೆರಿ ಬಯಕು ಕಮುಗ ಅಳಮೆಲ್ಲವ್ವಾಂದೇವೆ ಅಳಮೆಂಗೆ ತೆರೆಗ ಲೋಯ್ಬ ಹಮ್ದರ್ದಿಗೆ ಶುಊರು ತಲ್ಲವ್ವ ekku anekaku deke lobiwa bayaku kamuga alaminlavvandeeve amin barakallahu li wa lakum fil qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wadh-dhikril hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al azim al jalil li wa lakum wa li jami'il mu'minina wal muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم الحمد لله الملك العلام أحمده سبحانه على نعمه الجسام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالبقاء والدوام وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إمها ربتي ثنايا تعريف الهري الله سبحانه وتعالى
ekalaange devwa gina guna ni'metawge maccan alamen hamdu kuramu adi hama karwarun man Allah fiyawa haqqwegen alukam veve ehen ilaha kunwa kamara ekalaange bæveriyeku beeno wodigen nuwa ekkawwanta kalaange kaman aluhekiwan adi hama karwarun Muhammad gefani ekalaange ala kamara rasula kamavves aluhekiwan haddawa bodu kore viras kalako man Allahu ekalege fana salawata salama baraka lavandeve adim salawata salama barakatuga ekalege fanuge alunna ashabunna qiyamata jehenden heogotuga ebe kadunna tabawiha bekal bayaku shamil kuravandeve amin efahu dannare man Allahu ge alutakunne tiebami hum man Allah taqwa verive ekalaange wahi kuravwa fawa basfulege maanagave e iman vejje mistakunneve ekalaange taqwa verivun haqwegen wa gotuga tiebami hum Allah taqwa verivare adi muslimun kamuga wa haluga menuvi tiebami hum marunuwa hurikame muslim akhunne islam deenaki hittirikama madmatirikama gowala deen islami ummatuge afradunnaki ebbayaku anebbayaka rahum kura oga teri bayaka wuman islam deen baru alwa mimativeri sifatawge sababun duniyavi amankama hamajehun libi ukhravi bajjaverikan libi gendane tiyabami hun ekuverive ekalaanga deenuga warugaden hifahatta dekolu verikama hasada verikama gelluntakam magufahiwa kantattakun duruhelive muslim akhunne ahar menge man nabiyya muhammadun sallallahu alaihi wasallam ge macca salawata salam levun edi dua kure mi mu'minun man Allah amru kurawwa fawa kame ekalaange wahi bas fulugawani inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima hama karwarun Allah ekalaange malaikatun nabiyyaage macca salawai lavvate e iman vejje mistakunneve tiyabami hun ekalege faanuge macca salawai levun edi dua kurare adi ekalege faanuge macca salam levun edi tiyabami hun gina ginang dua kurare Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين أجمعين وعنا معهم بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين هدوا بدكر فيرس كلاكو على من تدمج دكوا متكا إبرس كلاك فنو بما النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا صلوات سلام بركة لوان ديب بصلوات سلام بركاتك إما النبياج آلنا أصحابنا تدمغ لي بوداغن تبي هتر خليفة إن شامل كربان ديب آمين هدوا بدكور فيرس كلاك إمها روغاتك بالي مدوكمون على منج راج ركها تري كربان ديب على منج تريم بالي بأولمي هن الشفاء دبوا فرهم صحة عافية نعم على من ور كربان ديب آمين هدوا بدكور فيرس كلاك على منج راج تياج كربا مسوريكما إموريكما دندوريكمغا بركة لوا فدون تريكن إترو كربان ديب راجيك اقتصادي صناعة ورغد كربا تياج كما فاغتكن منور كربان ديب آمين هدوا بدكور فيرس كلاك إسلامي أمتك مدوغا صلح وريكما أمانكن لحتوان ديب මිලොබුවෙති කවුමු අමාං කුරවා අමාං කම්මති දමහට්ටවා දේව ඉස්ලාම් දීනා දුනියේගේ කංකං ඉස්ලාහුගේ මගුන් හිංගෙවුම ඉබරස් කලාංගේ මෙදුවරි කුරවා ෆාවා වෙරින්න හිදායතා නස්රා තෞෆීක් දෙවා දේව අලමෙන්ගේ තෙරෙන් මරුවේ ගොස්ෆාවා මීහුන්නා දිරිතිබීන්ගේ ෆාෆා ෆුස්සවා රහමෙල්ලවා දේව දුනියේගාවෙස් හේවකං
ආඛිරතුගාවෙස් හේවකන් දෙව්වා නරකයගේ අදාබුන් අලමෙන් මුත්ති කුරවාන් දේවේ ආමීන් اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سووا صفوفكم على سنة رسول الله صفت سيدا كل ترتيب كل ومسكتم بيرغا صفات دوارس وكيبكين تنتن كلغا صفات دم غبادوغا السيدا قدميكن داغوت قبلة كرمت واغوت صفات دم سمال كدو مدانو الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.